Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanye mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya 28 Munyonyo 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiri kubera mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'Amajyepfo, aho mu buraruko ndetse no mu manuko hazindutse humvikana urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'indege z'intambara zikaba zikomeje kugenda zirasa ku birindiro bya M23. Yewe ni urugamba rukomeye, turareba ibiri kubera kuri front line, turebe uko ibintu bihagaze ikintu ku kindi. Turaza kandi no kubabwira ibikomeje kugenda bigaragara bijyanye no kuba hiyongera umubare munini w'abaturage bakomeje kugenda bava mu byabo bahunga, byamaze guhungabanya umutekano tayari. Turaza kandi no kubabwira ibyatangajwe na Corneille Nangaa wagaragaje ko yifuza ko izina rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryahinduka. Turaza kandi kureba ibyatangajwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kubirebana n'ibihugu by'i Burayi bimaze igihe kinini byifuza impinduka muri aka karere. Turaza no kureba byinshi biri gutangazwa naho arabana n'umutekano. Turajya kuri defense positions offensive, turebe iri kugenda biba. Turabwira kandi tactical withdraw iri kugenda igaragara, turebe uburyo air strike ihagaze, turebe heavy artillery uburyo ziri gukora akazi, turebe bijyanye na neutralization of enemy positions, turebe kandi bijyanye na supply routes cyangwa strategic location, turebe uburyo bihagaze Kibati muri groupement ya Rubereki mu territoire ya Warikare ahari kumvikana heavy machine gun, rocket propelled grenades, mortar shells ndetse na anti aircraft guns zikaba ziri gukora akazi gakomeye. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na defensive positions za IAF M23, turebe kandi bijyanye na offensive operation, turareba kandi bijyanye na mobile combat unity, sniper team, long range artillery, turebe uko ibi byose biri kugenda bikorwa. Turabwira Kibo Kasheberi, turebe supply routes uburyo ihagaze ndetse turebe na access strategic uburyo zindutse zihungabanaho umutekano muri Sud Kivu. Turagiye Mwenga, dukomeze Kidasa, dukomeze Karimbi aho AFO zikomeje kugenda yongera umuvuduko udasanzwe. Bakaba rero bafite barikataza style asate mechanized infantry unity anti-Muri weapons. Turaza rero kureba uko ibi biri kugenda bikoreshwa muri centre ya Mwenga ndetse berekeza Karambi. Turaza kandi kureba bijyanye na strategic communication center junction y'imihanda ihuza Shabunda, Fizi na Bukavu, no turaza kubabwira ibiri kwabera. Turebe kandi bijyanye na operational encouragement iri kugenda igaragara muri ibi bice, turebe uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira defensive line nshya iri kugenda ikorwa na buri ruhande. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na air strikes muri Masisi na Warikare, turebe bizakozwe na Sukhoi 25. Turaza kubabwira iri kubera Kibati muri Warikare, tubabwira ibiri kubera Kasopo muri Masisi aho ibintu byabaye ibindi nyuma yuko abaturage batangaje ko bumvishe Mati air to ground missile strikers, bombs drops, low altitude flowers ndetse bigaragaza ko urugamba rwamaze gukomera. Turaza kubabwira ibiri kubera Nyavyondo hagati ya FARDC ndetse na AFC abazarendo bari Karungu. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'amasasu y'imbunda ziremereye ari kumvikana yitwa Kinyumba, Kasheberi, Kibati na yitwa Muhanga. Turaza kandi kureba ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara hafi ya hitwa Rukuku aho AFC bikekwa ko iri kwinjira mu gace hafi ya hitwa Birere, turebe uko ibintu bihagaze. Turaza kandi kubabwira ibiri kuba ahitwa Ikadasa ndetse turebe vacuum security uburyo ihagaze muri ibi bice nk'uko amakuru atugeraho bigaragaza. Turaza kandi kujya muri territoire ya Rubero, tubabwire ko ADF ikomeje kwica
abaturage ndetse iri kugenda ibangamira bari mu masantere atandukanye harimo ahitwa Bapere, ahitwa Manziya, aho rero raporo yasohotse igaragaza ko kuva muri 2024 kugeza ubu bimaze guhitana barenga 2650. Ibiro byagize ingaruka zikomeye ku bice bitandukanye. Turabwira rero ibijyanye na robust military operations, joint special forces, turebe air support mission, turebe surveillance drone, turebe kandi counter insurgency units buryo ziri gukora akazi. Ni muzi rero tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru aremereye arabana n'umutekano. Ngaha rero tubashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dukurikiye bwa mbere tushonda sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Nimunyemerere dutangure mu buryo bwiramvuye. Tangura nkubwira ko mu gitondo cya kare kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo rya 28 Munyonyo 2025 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo hari kumvikana urusaku rw'imbunda ziremereye ndetse n'indege z'intambara ziri kurasa mu bice bitandukanye. Abaturage bakabona imyotsi, bikaba rero ibi biri kugenda bitera umutekano muke bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi rero kababanjirijwe n'imirwano ikaze yahinduye isura mu turere twa Warikare, Masisi na Mwenga, aho imitwe irwanira kugenzura ibice by'ingenzi by'imihanda, ibirindiro bya gisirikare, imijyi minini y'ubucuruzi. Nk'uko rero bigaragara kuri front line ntabwo byoroshye, defense position naho nuko nguko. Bikaba rero bituma hari uruhande rumwe rwatangiye gukora tactical withdraw bitewe na air strikes zabaye heavy muri ibi bice. Ubundi byatangiye gute? Mu gace ka Kibati gaherereye muri groupement ya Rubereki muri territoire ya Warikare, ingabo za FDC ndetse n'abazarendo ndetse na bamwe mu Fdnb bakaba rero bazindutse barwanya bikomeye AFC. Abaturage batangaje ko kuva ku isi ya saa 10 za mu gitondo humvikanye heavy machine guns, rocket propelled grenades, RPGs, mortar shells ndetse na anti-aircraft guns bikomeje kugenda birasa kuri buri ruhande. Amakuru yemejwe n'inzego z'umutekano aravuga ko wazarendo aribo batangiye offensive operation bagamije gusenya defensive positions za AFC zari zimaze iminsi zishingwa mu misozi ya Kibati. Gusa AFC ikoresha mobile combat unit ndetse na sniper teams long range artillery, bituma igitero cya wazarendo gihura n'imbaraga zikomeye. Ahari ari naho haje kuva ipfundo ry'imirwano ikomeye mu buryo budasanzwe. Umuhanda munini Kibuwa Kasheberi, umwe mu miyobora ya supply routes ifatiwe runini mu bucuruzi, ikaba yese ifungwa. Biro bikabye biteza guhagarara kubw'ibicuruzwa, guhungabana kw'amasoko, guhagarika ibijyanye rero n'ibiribwa byajyanwaga ku isoko. Abahunga rero b'abaturage benshi bari kwerekeza mu misozi yitwa Wanyanga kuri uyu wa gatanu. Abayobozi bo muri aka gace bemeza ko umwuka ari mubi kurusha mu minsi 3 ishize, mu gihe AFC ikomeje gutsimbarara kuri bice iherutse kwigarurira. Ni mu gihe kandi wazarendo nayo yanze kubahereza, ikomeje kugenda igerageza gushaka uburyo yakisubiza ibi bice. Hari kuwa kane mu gitondo nibwo AFC yari yafashe agace ka centre ya Chidasa mu gihe kitageze ku masaha 5 y'imirwano. Hakoreshejwe rero ibijyanye n'imbunda zigezwe zo mu bwoko bwa Barkar Craig style ASAT ndetse na mechanized infantry unit yakoze akazi gakomeye ndetse na anti-armor weapons. Nyuma yo gufata Chidasa bahise berekeza Kalambe ahari ibirometero nka 5 gusa ugana Mwenga centre. Impungenge zikomeje kugenda zigaragara muri Mwenga centre. Mwenga centre rero ni hub y'ubucuruzi, ni strategic communication center, ni ndetse ni junction y'imihanda ihuza Shabunda, Fizi ndetse na Bukavu. Abasasanguze mu bya gisirikare bakaba rero bavuga ko nibaramuka bafashe Mwenga centre, AFC yabirengereje intambwe ntoya mu kugenzura inzira z'ubucuruzi, gushyiraho ibirindiro by'igihe kirekire ndetse no kunesha defensive line za FARDC mu majyepfo ya Kivu. Raporo zitangwa n'abaturage zimwe na zimwe zivuga ko FARDC zakoze tactical withdraw mu rwego rwo kurinda abasirikare bake basigaye muri ibi bice. Hari kandi kurinda operational
sacrament ndetse no gutegura defensive line nshya kugira ngo babashe kuba bayubaka bitonze nta gihunga. Ibi rero ariko bikaba byateje ubwoba mu baturage batangiye guhungira mu misozi ya Bazwire na Intobwe nkuko biri kugenda bigaragara. Mu gitondo cyo kuwa kane FARDC yakoresheje indege za Sukhoi 25 irasa mu gace ka Kibati muri Warikare no muri Kasopo muri territoire ya Masisi. Abaturage batangaje ko bumvishe MAT air to ground missile strikers, bomb drops, low altitude flavors. Gusa ibi bisasu bimwe byavuye ku murongo bikagwa mu bice bituwemo n'abaturage bizabateye ubwoba guhunga bamwe bagakomereka. Kugeza ubu FARDC ntiratangaza amakuru y'ibi bikorwa mu gace ka Nyabyundu. Imirwano yari ikomeje hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo na AFC. Amasasu y'imbunda nini yumvikanye ahitwa Kinyumba, Kashebere, Kibati, Muhanga, by'umwihariko ku isaha moya z'umugoroba. Gunfire izumvikanye hafi ya Rukoko, bikekwa ko AFC ishaka kwinjira mu gace kari hafi ya Birere gahuza imihanda minini. Gitondo cyo kuri wa gatanu Cidasa muri Mwenga yari imaze kwamburwa abaturage bose nyuma y'uko amakuru yavuga ko AFC yashoboraga kwinjira. Nkuko rero bivuga ko nta FARDC hari, M23 nta yihari, nta na Wazalendo, bivuze ko aka gace nta wakagenzura bose bakavuyemo. Rero haravuga vacuum security, icyo cy'umutekano. Abaturage bahunze kubera amakuru y'ibitero, ubwoba bwa looting y'ubusahuzi ndetse no kutagira ingabo zo kubarinda. Societe civile yo muri Rubero iratangaza ko kuva muri kwezi kwa Kamena 2024 kugeza ubu mu mutwe w'IDF umaze kwica abasivili barenga 2650 mu masantere yitwa Bapere, Manzia niyo yibasiwe cyane. Hari kandi school and health centers byagiye byangirika, aho amashuri 42 yafunzwe, amavuriro 10 yahora afunzwe. Societe civile kabisaba ko agomba gukorwa robust military operation joint special forces air support mission ndetse na surveillance drone, ndetse bakongera umubare wa counter insurgency unity muri ibi bice. Umutwe wa AFC uri kongera ibirindiro muri Sud Kivu, ugasunikira imirwano kugeza muri centre ya Mwenga, gukaza umurego muri Masisi, kurinda ibirindiro bikomeye muri Warikare. Ibi rero nibyo bita operational expansion on multiple fronts. Kuko rero bigaragara FARDC irahangana n'izi mbogamizi kubura logistique, gutangira ammunition ihagije, bikaba rero nabyo ari ibibazo bikomeye cyane. Abaturage rero bo bakomeje kugenda bahunga mu gihe AFC na FARDC bahanganye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. ADF ikomeje kwica abasivili mu bice bya Rubero, nta muyobozi uri kubahagarika cyangwa se abakome mu nkokora. Nta gikorwa kinini MONUSCO nayo iri kumvikanaho igikorwa cyo gutabara abaturage nkuko rero bikomeje kugenda bigaragara. Ariko hagati Corneille Nangaa we yagarutse mu isura nshya agaragaza ibigiye kuba, aho umuyobozi w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rurwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Corneille Nangaa Yobelo yagaragaje ko yifuza ko imiyoborere y'iki gihugu yahinduka n'izina ry'igihugu rigahinduka. Kuva mu gihe cy'ubukoroni iki gihugu cyahinduriwe izina inshuro 5. Izina gifite ubu ni RDC, Republic Democratic of Congo, cyahawe na Laurent Désiré Kabila ubwo yakuraga ku butegetsi mu Mobutu Sese Seko wa Zabanga mu mwaka wa 1997. Mu mahugurwa yabereye mu gisagara cya Goma ku igenekerezo rya 27 mu Nyonyo 2025, Nangaa yasobanuye ko AFC yifuza impinduka mu miyoborere ya RDC, aho intara zose zizahabwa ubwigenge mu buryo bwa federalisme nk'uko bigaragaza. Ubundi federalisme muri politique ni uburyo bw'imitegekere aho intara cyangwa se leta ishobora kugira ubuyobozi bwigenga ikigenzurira umutungo wayo, ariko hakaba n'ububasha igirwaho n'ubuyobozi bwo ku rwego rw'igihugu hashingiwe ku itegeko nshinga. AFC iragaragaza ko mu gihe intara zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zihurijweho zugarijwe n'ibibazo bitandukanye, imiyoborere ishingiye ku kurwana imiyoborere ishingiye umurwa mukuru atari ishobora gukemura ibibazo, bityo ko igihe ari iki ngo abanyekongo batangire ibiganiro mpaka kuri federalisme.
yasobanuye ko federalisme yatanze umusaruro mwiza muri Amerika, mu Budage, mu Bubiligi, muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, mu Burusuwisi, Canada, Nigeria n'ibindi bihugu byinshi, bityo ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiye kugira iyi miyoborere. AFC M23 isaba ko inzego z'ibanze zigenzura urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubuhinzi n'ubworozi, ubukerarugendo, urw'umuco, amashyamba, ibikorwa remezo ndetse n'ingufu. Ibona ko leta y'Kinshasa ikwiye kugumana ububasha bw'inzego nkuru eshatu gusa, ari z'igisirikare, ububanyi n'amahanga ndetse n'urw'imisoro. Nanga yasobanuriye abari muri aya mahugurwa ko AFC yifuza ko igihugu cyitwa RDC ubu cyahinduka RFC, Republic of Federal du Congo, mu rwego rwo kubahiriza imiyoborere ya federalisme. Yagize ati icyerekezo cyacu nk'ihuriro nuko icyitwa RDC uyu munsi kigomba guhinduka Republique Federalisme du Congo, kandi ubwoba dutewe nta n'ubwoba dutewe rwo kubivuga kuko niyo mahitamo nicyo cyerekezo. Umuyobozi wa AFC Corneille Nangaa yatangaje ko iri huriro riharanira ko abanyekongo bose bagomba kugerwaho n'umusoro waho batuye, bitandukanye nuko bimeze ubu kuko abikinshasa baryamira abandi. Nkuko rero akagaragaza ko ibi batazigera babyemera mu gihe bitagenda gutyo. Rero ni ibiri kugenda bikurikira kandi bigenda bigaragara mu gihe ibibazo bikomeje kugenda byiyongera kuri ubu butaka. Nkuko rero amakuru ahari bigaragaza ndetse anabivuga, kugeza ubu benshi mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba ntibatinya kuvuga ko mu gihe hatahindurwa ingamba z'imiyoborere ibintu bizahushaho kugenda biba bibi cyane, ndetse bikagenda birushaho kugenda biteza ikibazo gikomeye rubanda nyamwinshi. Dukomeje page y'amakuru yacu none mu nyemerere tujye kuzatangajwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, wagaragaje byinshi ku byo abanyaburayi bifuza ndetse n'ibyo bamwe mu bakurikiranira hafi bababona, ndetse n'icyaba igisubizo. Bikaba rero bijyanye n'igisubizo rero yatanze ku bimaze iminsi bigenda bigaragara ndetse binagarukwaho. Perezida Paul Kagame yatangaje ko ibihugu by'i Burayi byifuza ko ikibuga cy'indege gifungurwa, byirengagije ko ikirere cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifunzwe, ndetse ko hari n'umutwe w'iterabwoba FDLR ukorera mu burasirazuba bw'iki gihugu ukanateza umutekano muke muri aka karere. Mu Kwakira 2025 Ubufaransa bwateranyije inama igamije gushaka uko ibikorwa by'ubutabazi bugenerwa abaturage muri Kivu y'Amajyaruguru n'iya Kivu y'Amajyepfo bigenda. Perezida Emmanuel Macron yavugaga ko mu gihe gito ikibuga cy'indege cya Goma kizafungurwa kugira ngo imfashanyo zigere kuba zigenewe. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ejo kuwa kane ku igenekerezo rya 27 Munyonyo, Perezida Paul Kagame yavuze ko ubu bidashoboka kunyura mu kirere cy'uburasirazuba bwa Kongo kuko ikirere gifunzwe. Ati indege ntabwo zigoruka mu kirere cy'uburasirazuba bwa Kongo kuko guverinoma ya Kongo yafunze ikirere cyabo, none urashaka gufungura ikibuga cy'indege ahantu ikirere gifunze. Abanyaburayi bavuga ko ikibuga cy'indege cya Goma kigenzurwa na AFC n'abandi babiri inyuma. Perezida Paul Kagame yasobanuye ko kuva mu bihe byashize FDLR rifite ibice igenzura mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati guverinoma ya Kongo FARDC na FDLR mu by'ukuri FDLR igenzura ibice byinshi kuko buri munsi babaga bahanganye na M23 mbere yuko bariya bagenzura ikibuga cy'indege bahagera. Perezida Macron yigeze kugira icyo ashaka kuvuga kuri FDLR. Uzi impamvu hari amateka maremare hagati y'iyo FDLR n'abo bandi bo mu Burayi. Yashimangiye ko abagenzura ikibuga cy'indege cya Goma batari M23 nibo bo mu Burayi bagenzura FDLR. Niyo mpamvu ntacyo bajya bavuga kuri FDLR. Uzabibona igihe cyose iyo bavuze ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo bavuga ko M23 ishyigikiwe n'u Rwanda, bagera kuri FDLR bakongerera badakeneye ko hari n'ubuzumva. Perezida Paul Kagame yasobanuye ko uruhande rwa guverinoma ya Kongo hari abantu bamwe bafite uruhare muri bikorwa bibi atari guverinoma yose. Shimangiye ko abanyaburayi bafite uruhare rukomeye mu mateka ashaririye
u Rwanda rwanyuzemo kugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ati niba bibwira ko bafashe bashobora kuducecekesha ngo tureke kuvuga uruhare rwabo mu bibazo bikomeye bishingiye ku mateka bizabaye hano mu Rwanda bikambuka muri Kongo, aho ubu hari imvugo z'urwango bikozwe n'abayobozi n'abo bandi mu Burayi bagashaka kubifukirana ndetse ntibashaka no kubivugaho, hanyuma bakavuga kuri Goma M23 n'abandi bayigenzura, ariko ibyo byavugiwe ahari naho bandi bagenzura guverinoma ya Kongo na FDLR. Niyo mpamvu nta muntu ushaka kuvuga kuri FDLR. Perezida Paul Kagame arahamya ko mu gihe abanyaburayi bakwifuza ko abantu basubiza amaso inyuma bakareba uruhare rwabo mu mateka ashaririye y'u Rwanda n'akarere rurimo muri rusange, nabyo bishobora gukorwa. Umujyi wa Goma wafashwe na M23 ku igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa mbere 2025 nyuma y'imirwano ikomeye yahuje ingabo za leta FARDC na SADC zarwanyaga M23 bikarangira yigaruriye uyu mujyi. Kuri ubu rero ndetse nabo nibo bakiwugenzura. Ni kuri dusoje page y'amakuru yacu. Kuri dukurikiye bwa mbere cyo ndasabone ntuzongere gucika ukundi ngaha tubashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.